Mwicare. Mwicare. Uyu munsi nk'uko urukiko rwari rwababwiye mu iburanisha ryo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, urukiko ruri busome inzitizi mu rubanza rufite nimero RP 0031 bare 2019 bare HCCI. Ni urubanza ku nzitizi yari yatanzwe na Rusesabagina asaba gukuraho icyemezo kimufunga z'agateganyo. Ubwo tudatinze reka nsabe mugenzi wanjye asome icyo cyemezo urukiko rwafashe. Urukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi ruri i Kigali ruhaburanishiriza ku rwego rwa mbere imanza z'inshinjabyaha rukijije urubanza rubanziriza urundi RP 0031 agakoni 2019 agakoni HCCIC none ku wa 10 Werurwe 2021 mu buryo bukurikira. Ababuranyi ni ubushinjacyaha na Nsabimana Calixte alias Sankara na bagenzi be. Ikiburanwa ni ugusaba urukiko gutegeka ivanwaho ry'icyemezo gifunga by'agateganyo Rusesabagina Paul. Imiterere y'urubanza. Mu iburanisha ryo kuwa 5 Werurwe 2021 Rusesabagina Paul n'umwunganira batanze inzitizi basaba urukiko gutegeka ivanwaho ry'icyemezo kimufunga by'agateganyo kuko yazanywe mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko ashimuswe. Ibyakozwe byose birebana no kumukurikirana ageze mu Rwanda bigateshwa agaciro agafungurwa nk'ingaruka y'iryo shimutwa. Urukiko rukaba rugomba kureba niba uburyo Rusesabagina Paul yazanywe mu Rwanda bwaba impamvu ituma icyemezo kimufunga by'agateganyo gikurwaho. Isesengura ry'icyemezo n'ikibazo kigize urubanza. Imiburanire ya Rusesabagina Paul n'umwunganira. Rusesabagina Paul n'umwunganira bavuga ko bashingiye ku biteganywa n'ingingo ya 96 igika cya 3 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha basaba ko mbere yo kuburanisha urubanza mu mizi hakurwaho icyemezo kimufunga by'agateganyo kubera ko mu ijoro ryo kuwa 27 rishyira kuwa 28 Kanama 2020 yazanwe mu Rwanda ashimuswe hatanubahirijwe amategeko arebana no kohererezanya abakekwaho ibyaha kuko nta gihugu u Rwanda rwigeze rumusaba ngo cyange kumwohereza. Banavuga ko anageze mu Rwanda yafashwe atabanje guhamagazwa, anamara iminsi 4 afungiye ahantu hatazwi aziritswe amaboko anapfutse mu maso ataragezwa imbere y'inzego z'ubugenzacyaha binyuranyije n'ibiteganywa n'ingingo ya 29 kugeza ku ya 31 z'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ndetse ko no kuwa 31 Kanama 2020 yabajijwe atunganiwe. Bakomeza bavuga ko mu mwaka wa 2003 no mu mwaka wa 2004 yaje mu Rwanda afite visa ariko ubu akaba hari mu buryo bunyuranyije n'amategeko
kuko nta byangombwa afite bimuha uburenganzira bwo kwinjira mu Rwanda. Ko ibyo byose yabisobanuriye inzego z'iperereza, anaburana mu rukiko ibirebana n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, arabivuga ariko ntibyahabwa agaciro. Bakavuga ko ariyo mpamvu basaba urukiko rwaregewe urubanza mu mizi gukuraho icyemezo kimufunga by'agateganyo mu gihe urubanza mu mizi rukiburanishwa, agasubira mu buzima busanzwe kubera ko ubu ari nk'ingwate. Bavuga kandi ko kuba yarashimuswe bishimangirwa n'imvugo zo mu iperereza za Bishop Niyomwungere Constantin, wasobanuye ko yafatanyije n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu gutegura no gushyira mu bikorwa ishimutwa rye, n'uko indege yakoreshejwe ari urwo rwego rwayishyuye. Wanavuze ko bageze muri iyo ndege yabujije abayitwara kuvuga ko aho yerekeje ari i Kigali. Banavuga ko kuba harakoreshejwe amayeri kugira ngo agezwe i Kigali binyuranyije n'ingingo ya 9 y'amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira mu by'imbonezamubano na politiki u Rwanda rwashyizeho umukono, iteganya ko umuntu wafashwe muri ubwo buryo agomba gusubizwa uburenganzira bwe, ko muri uru rubanza kubusubizwa ari uko yarekurwa bigatuma n'ibyakozwe byose birebana no kumukurikirana biteshwa agaciro. Bakomeza bavuga ko hari imanza zaciwe mu bindi bihugu zigaragaza ko inkiko ziyambuye ububasha mu kuburanisha abantu bagejejwe imbere yazo bashimuswe, nk'uko nawe yashimuswe. Ko muri izo manza harimo izaciriwe muri Australia, Namibia, Nouvelle-Zélande, Ubusuwisi no muri Afurika y'Epfo. Banasobanura ko hari n'urubanza rw'umuntu washimuswe avanywe muri Afurika y'Epfo ajyanwa mu Bwongereza, urukiko rufata icyemezo ruvuga ko rutamuburanisha kuko yazanywe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Basoza bavuga ko ibisobanura ubushinjacyaha buha igikorwa cyo gushimuta by'uko kugira ngo byitwe gutyo hagomba gukoreshwa imbaraga cyangwa ukuvogera igihugu uwashimuswe yakuwemo atari byo, kuko uburyo bwose bwakoreshwa bwaba imbaraga, igitugu cyangwa gushukwa ukekwaho icyaha ukamujyana mu kindi gihugu binyuranyije n'amategeko bigomba gufatwa nko gushimutwa. Ko ndetse n'ibyo buvuga ko nta mukozi w'u Rwanda waba waramusanze aho atuye i Texas cyangwa Dubai aho yakuwe azanwa mu Rwanda, nabyo atari byo, kuko nta cyerekana ko Bishop Niyomwungere Constantin atari umukozi w'ubugenzacyaha. Imiburanire y'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyo Rusesabagina Paul avuga ko yashimuswe Dubai azanwa mu Rwanda atari byo, kuko abahanga mu mategeko barimo Polisen na Helen basobanura ko kugira ngo habeho gushimuta bisaba ko umuntu avanwa mu gihugu kimwe akajyanwa mu kindi hakoreshejwe imbaraga, n'abakozi b'igihugu cyafashe uwo muntu bakaba babigizemo uruhare bavogera igihugu yakuwemo. Bukomeza buvuga ko Rusesabagina Paul yageze mu Rwanda ashutswe, nk'uko bigaragazwa n'imvugo ze mu iperereza, aho yasobanuye ko yageze Dubai avuye i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko kuva Dubai aza mu Rwanda nta gahato yashyizweho, ko nta n'umukozi wa Leta y'u Rwanda wagize uruhare muri urwo rugendo, kuko umukozi wa mbere yahuye nawe bahuriye ku kibuga cy'indege i Kanombe, ko rero atari ugushimutwa ahubwo ari amayeri yakoreshejwe kugira ngo azanwe mu Rwanda, ndetse kuba nta mbaraga zakoreshejwe byanemejwe n'ibihugu byunze ubumwe by'Abarabu byagaragaje ko yahageze anahava mu buryo busanzwe. Bunavuga ko kuba yaraje ashutswe binemezwa n'imvugo zo mu iperereza
za Bishop Niyomwungere Constantin bavanye Dubai. Ibyo avuga bikaba binahura n'ibyo Rusesabagina Paul ubwo avuga mu ibazwa rye, bagatandukanira gusa ku cyari kimujyanye i Burundi, kuko Niyomwungere Constantin avuga ko yari yamusabye kumuherekeza i Burundi gusura abarwanyi ba FLN, naho Rusesabagina akavuga ko yari agiye i Burundi kuganiriza amatorero ya Niyomwungere Constantin. Bukavuga ko ibyo Rusesabagina avuga atari byo, kuko yari agiye kubonana n'abarwanyi be n'abayobozi b'igihugu cy'u Burundi, nk'uko bigaragazwa n'amabaruwa yakuwe muri mudasobwa ye mu iperereza ryakorewe mu Bubiligi. Busobanura ko imanza zaciwe n'ibindi bihugu bashingiraho basaba ko icyemezo kimufunga by'agateganyo kivanwaho batagaragaza isano zifitanye n'ibyo basaba, ko kandi n'iyo kuzanwa kwe mu Rwanda biza kuba ari gushimutwa, ingaruka yabyo itaba gukuraho icyo cyemezo. Bavuga ko birengagiza ko hari izindi manza nazo zaciwe n'izindi nkiko zitajya muri uwo murongo wo kutaburanisha umuntu wazanywe mu buryo budakurikije amategeko, nk'urubanza rwa Adolf Eichmann rwaciwe na The District Court of Jerusalem, ndetse n'urwaciwe n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho icyahoze ari igihugu cya Yugoslavia. Mu rubanza rwa Brogoj Smith na bagenzi be hemejwe ko uwashimuswe atari we wabiregera, ahubwo bikorwa n'igihugu cyavogerewe, ko iyo gushimutwa biza kuba byarabayeho ari ibihugu byunze ubumwe by'Abarabu byari kubiregera. Banavuga ko izi manza zitagaragaza ko iyo umuntu ageze mu gihugu ashimuswe cyangwa ashutswe, amategeko arebana n'ifungwa akubahirizwa, asaba ko hakurwaho icyemezo kimufunga by'agateganyo cyafashwe mu buryo bukurikije amategeko. Bityo ko kuba Rusesabagina yarashutswe akagezwa mu Rwanda, yahagera amategeko arebana n'ifatwa n'ifungwa kubahirizwa, akaba atasaba ko icyemezo kimufunga by'agateganyo kivanwaho, kuko yanashakishwaga kubera ibyaha yakekwagaho, haranatanzwe urwandiko mpuzamahanga rwo kumufata mu 2018. Buvuga kandi ko n'iyo umuntu ukekwaho icyaha avanywe mu kindi gihugu ashutswe, nta ngaruka bigira mu kumukurikirana mu nkiko z'igihugu kimushakisha, nk'uko byemejwe mu rubanza rwa Stoke Walter rwaciwe n'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'ibihugu by'i Burayi, European Court of Human Rights. Busoza buvuga ko ibyo Rusesabagina Paul avuga ko yageze mu Rwanda imihango ijyanye n'ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo itubahirijwe, kuko atigeze ahamagazwa atari byo, kuko mu mwaka wa 2018 hari haratanze urwandiko mpuzamahanga rwo kumufata. Bityo ibyo basaba byo gutegeka ko icyemezo kimufunga by'agateganyo kivanwaho bitewe n'uburyo yageze mu Rwanda bikaba nta shingiro bifite, kuko nta mategeko yishwe. Uko urukiko rubibona, Rusesabagina Paul mu iburanisha ryo kuwa 5 Werurwe 2021 yasabye urukiko gukuraho icyemezo kimufunga by'agateganyo, avuga ko yazanywe mu Rwanda hirengagijwe amategeko arebana no kohererezanya abakekwaho ibyaha, kuko yashimuswe. Yanavuze ko ikurwaho ry'icyo cyemezo ryagombye kugira ingaruka ku byakozwe byose mu kumukurikirana kuva ageze mu Rwanda, bigateshwa agaciro akarekurwa. Urukiko rusanga Rusesabagina Paul atarageze mu Rwanda hakoreshejwe inzira z'ihererekanya y'abakekwaho ibyaha. Runasanga kuva yava aho yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kugera ageze i Kigali anyuze Dubai mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu harakoreshejwe amayeri ashutswe nk'uko nawe yabyemera haba mu miburanire ye mu rukiko no mu ibazwa rye mu iperereza. Usanga kandi ibaruwa yo kuwa 21 Ukuboza 2020 ya The Permanent Mission y'ibihugu byunze ubumwe by'Abarabu ikorera i Geneve igaragaza ko Rusesabagina yageze i Dubai avuye muri Amerika nta muntu bari kumwe, ko yahahuriye n'umuntu ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi ariko ukomoka mu Rwanda. Bahamara amasaha agera kuri 5 ahava ari kumwe n'uwo muntu berekeza i Kigali, ariko ko yahanyuze nk'umuntu usanzwe udakurikiranyweho ibyaha, ko atigeze hafungirwa cyangwa ngo hagire ubundi burenganzira bwe buhungabanywa. Rugasanga rero Rusesabagina yaravuye iwe azi ko yerekeje i Burundi, ariko aza kwisanga indege yamugejeje i Kigali, bigaragaza ko yashutswe kugira ngo ahagere. Hakaba nta kigaragaza ko hakoreshejwe ingufu cyangwa kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Kuba yarashutswe uretse kuba nawe abyemera, binashimangirwa n'imvugo za Niyomwungere Constante wemeje ko ari we wateguye gahunda yo kumuzana mu Rwanda, nyuma yaho amenyeye ko hari ibitero yagizemo uruhare byagabwe mu Rwanda bikica abantu, agakorana n'umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo amuzane mu Rwanda aho kujya i Burundi. Izo mvugo nazo zishingiweho nk'ikimenyetso hashingiwe ku biteganywa n'ingingo y'108 y'itegeko nimero 27/2019 ryo kuwa 19 Nzeri 2019 byerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, n'119 y'itegeko nimero 15/2004 ryo kuwa 12 Kamena 2004 byerekeye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabo, zivuga ku birebana n'uko urukiko ruha agaciro ibimenyetso byagiweho impaka mu rubanza, kuko zinahura n'ibivugwa n'ababuranyi. Urukiko rusanga rero igisuzumwa muri uru rubanza ari ukumenya niba kuba Rusesabagina Paul yarazanywe mu Rwanda ashutswe byatuma urukiko ruvanaho icyemezo kimufunga by'agateganyo, rukanatesha agaciro imihango yose yakozwe irebana n'ifungwa rye nyuma y'uko ageze mu Rwanda nk'ingaruka z'uburyo yazanywemo. Kuri iki kibazo nta murongo umwe imanza zaciwe n'inkiko z'ibihugu bitandukanye n'inyandiko z'abahanga zihurizaho. Urukiko rusanga inyandiko z'abahanga mu mategeko n'imanza zaciwe n'inkiko zimwe zemeza ko uburyo bwakoreshejwe mu gufata umuntu hadakurikijwe amategeko arebana no kumuvana mu gihugu bamujyana mu kindi ashutswe, cyangwa hakoreshejwe ubundi buryo bishobora gutuma inkiko zihagarika urubanza cyangwa zikiyambura ububasha bwo kumuburanisha. Urukiko rusanga ariko hari n'izindi nyandiko z'abahanga mu mategeko n'imanza zaciwe n'inkiko zigaragaza ko ari ihame mu mategeko ko umuntu ukurikiranyweho ibyaha adashobora kuvuga ko atacibwa urubanza n'igihugu cyamushakishaga yitwaje ko uburyo yafashwemo budakurikije amategeko. Aha twavuga nk'urubanza rwa Adolf Eichmann rwaciwe mu gihugu cya Isiraheli, ndetse n'inyandiko y'umwarimu mu mategeko Leslie Green aho yagiye avuga ku zindi manza zirimo izaciwe mu Bwongereza, akanagaragaza ko iryo hame ari ryo rikurikizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashingiwe ku mategeko yaho, ko
corpus juris secundum, aho bavuga ko bitabuza urukiko kuburanisha umuntu mu gihe haba harakoreshejwe imbaraga cyangwa amayeri. Anagaragaza ko ibyo ari byo byavuzwe na Lord Chief Justice Cockburn ko iyo uwafashwe akurikiranyweho icyaha cy'ubugome, ibijyanye n'uburyo yafashwemo bitareba urukiko, ahubwo bireba uwamufashe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ko icyo urukiko rukora ari ukumuburanisha ku cyo rwaregewe. Runasanga ari nabyo byavuzwe n'umucamanza Lamel mu rubanza rwaciwe muri Canada, agaragaza ko inkiko zitagomba kubangamira akazi k'inzego z'iperereza, kubera ko mu gihe zishakisha abakekwaho ibyaha n'ibimenyetso zishobora gukoresha amayeri, kuko gukora iperereza no gushakisha abanyabyaha bitoroshye, ko icyo izo nzego zigomba kwirinda ari imyitwarire igaragarira buri wese ko idakwiye. Rusanga kandi n'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'ibihugu by'i Burayi narwo rwaragaragaje ko umuntu wajyanywe mu gihugu hakoreshejwe amayeri akinjira mu ndege ku bushake bwe, yagera mu gihugu cyamushakishaga agafatwa agafungwa bitanyuranyije n'amategeko arebana n'ifatwa n'ifungwa n'uburenganzira ku rubanza ruboneye. Urukiko rusanga ibyo kuvanaho icyemezo gifunga umuntu by'agateganyo bisabwa na Rusesabagina Paul kubera ko yashutswe akazanwa mu Rwanda kugira ngo akurikiranwe, ntacyo amategeko y'u Rwanda abivugaho. Icyo ateganya akaba ari ibirebana n'ifatwa n'ifungwa ry'umuntu uri mu Rwanda n'inzira zikurikizwa kugira ngo abakekwaho ibyaha bari mu bindi bihugu boherezwe kuburanira mu Rwanda. Urukiko rurasanga itegeko nimero 27 agakono 2019 ryo kuwa 19 Nzeri 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha riteganya ibirebana n'imihango ikurikizwa ku birebana n'ifatwa n'ifungwa ry'umuntu ukekwaho icyaha. Ingingo ya 16 igika cya 2 y'iryo tegeko givuga ko mu nshingano z'umugenzacyaha harimo ko ashobora gufata no gufunga ukurikiranyweho icyaha mu gihe agikora iperereza. Iya 35 igaha umushinjacyaha ububasha bwo gufunga by'agateganyo, naho iya 66 igateganya ko ukekaho icyaha akurikiranwa adafunze, ariko ashobora gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha. Urukiko rusanga kandi umucamanza usuzuma ibijyanye n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nawe ashobora gufata icyemezo cyo gufunga by'agateganyo ukurikiranyweho icyaha, harebwe ibiteganywa n'ingingo ya 77 kugeza ku ya 79 z'iryo tegeko, kandi icyo cyemezo kikaba cyajuririrwa nk'uko biteganywa n'ingingo ya 86 cyangwa se kikongererwa igihe nk'uko biteganywa n'ingingo ya 79 yavuzwe. Ku birebana na Rusesabagina Paul, rurasanga nk'uko biteganywa n'izo ngingo umunsi agera mu Rwanda kuwa 28 Kanama 2020 ubugenzacyaha bwarakoze inyandiko mvugo yo kumufata. Ubugenzacyaha bumaze gushyikiriza dosiye ubushinjacyaha, nabwo kuwa 9 Nzeri 2020 bukora urwandiko rumufunga by'agateganyo. Kuwa 17 Nzeri 2020 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rufata icyemezo kimufunga by'agateganyo, arakijuririra. Kuwa 2 ukwezi kwa 10 2020 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeza ko icyo cyemezo kimufunga by'agateganyo kidahindutse. Nyuma ubushinjacyaha busaba ko cyongererwa igihe cy'iminsi 30. Kuwa 23 z'ukwezi kwa 10 2020 urukiko rurabyemeza
ku wa 19 z'ukwezi kwa 11 2020 urubanza mu mizi ruregerwa urukiko. Urukiko rusanga ibirebana no gukuraho icyemezo ku ifungwa ry'agateganyo igihe urubanza rwaregewe mu mizi biteganywa n'ingingo ya 96 igika cya 3 y'itegeko nimero 20 agakoni 2019 ryo ku wa 19 Nzeri 2019 ryavuzwe, iteganya ko ukurikiranyweho icyaha ufunzwe by'agateganyo ashobora gusaba urukiko yarezwemo urubanza remezo gukuraho icyemezo kimufunga cyangwa ko afungurwa by'agateganyo. Naho iya 97 igika cya mbere n'icya kabiri by'iri tegeko rivuzwe haruguru igateganya ko ku byaha byose ukurikiranyweho icyaha cyangwa umwunganira ashobora gusaba urukiko kurekurwa by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana cyaha rigeze. Umucamanza afata icyemezo kuri iki kirego mu gihe kitarenze iminsi 5. Urukiko rusanga izi ngingo ziha umuntu wese uburana urubanza mu mizi afunzwe uburenganzira bwo gusaba urukiko gukuraho icyemezo kimufunga by'agateganyo, ariko zikaba zitavuga impamvu yashingiraho abisaba. Harebwe rero ibiteganywa n'amategeko n'ibyakozwe birebana n'ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo rya Rusesabagina Paul, rurasanga imihango yose irebana n'ifatwa n'ifungwa rye ageze mu Rwanda yarakozwe mu buryo bwubahirije amategeko. Bityo ibyo avuga ko atahamagajwe mu buryo bukurikije amategeko bikaba nta shingiro bifite, kuko ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 2018 umushinjacyaha mukuru yari yaramushyiriyeho urwandiko mpuzamahanga rwo kumufata nk'uko byateganywaga n'ingingo ya 50 y'itegeko nimero 30 agakoni 2013 ryo kuwa 24 Gicurasi 2013 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Kubera ibyaha yakekwagaho birimo gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa MRCD FLN. Uretse ko harebwe ibiteganywa n'amategeko kubanza kumuhamagaza atari ihame, n'ibyo avuga ko uburenganzira bwe butubahirijwe kuko yabajijwe atunganiwe kwa 31 Kanama 2020 atari byo, kuko yamenyeshejwe ubwo burenganzira ahitamo kubazwa atunganiwe. Urukiko rurebye imanza zagiye zicibwa mu bindi bihugu n'inyandiko z'abahanga zagaragajwe, hakanarebwa ihame rivuga ko gufatwa mu buryo budakurikije amategeko bidatuma ifungwa naryo rifatwa nk'aho ritayubahirije, mar captus bene detentus rikurikizwa mu bihugu byinshi, rusanga atari ihame ko iyo ukekwaho icyaha ageze mu gihugu cyamushakishaga bidatuma adakurikiranwa, kandi bikaba bitabangamira ko acirwa urubanza ruboneye. Urukiko rurebye kandi ko imihango irebana n'ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina Paul ageze mu Rwanda yakozwe mu buryo bukurikije amategeko nk'uko byasobanuwe, no kuba akurikiranweho ibyaha biremereye birebana n'iterabwoba, rusanga impamvu y'uko yazanywe mu Rwanda ashutswe itatuma hakurwaho icyemezo kimufunga by'agateganyo, hakanateshwa agaciro ibyakozwe byose birebana no kumukurikirana ageze mu Rwanda, mu gihe rwasanze afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko, kandi n'impamvu zatumye afungwa by'agateganyo zikaba zikiriho. Bityo rero kuba Rusesabagina Paul afunzwe by'agateganyo mu gihe urubanza rukiburanishwa mu mizi bikaba bitanyuranyije n'ibiteganywa n'ingingo ya 9 y'amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira
mu by'imbonezamubano na politiki u Rwanda rwashyizeho birebana no kudafatwa no gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bikaba bitanabangamiye uburenganzira bwe ku rubanza ruboneye buteganywa n'ingingo ya 29 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu n'iya 14 y'amasezerano mpuzamahanga yavuzwe. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko inzitizi yatanzwe na Rusesabagina Paul yo gusaba gukuraho icyemezo kimufunga by'agateganyo nuko kukivanaho byatuma ibyakozwe byose mu kumukurikirana biteshwa agaciro nta shingiro ifite, nuko rukijijwe kandi rusomeye mu ruhame none ku wa 10 Werurwe 2021 n'inteko iburanisha urubanza ifashijwe n'umwanditsi w'urukiko. Icyo ni cyo cyemezo cy'urukiko, umwanditsi yasohora inyandiko mvugo tukayisinya mbere yuko dusoza. Rusesabagina, urabona hari icyo ushaka kuvuga, waza hano imbere ugafata mikoro niba hari icyo ushaka kuvuga. Oui, maître Rudakemwa. Nabibandikire ko umujuriri icyo cyemezo kimaze gufatwa.
byari kuri gahunda y'urukiko uyu munsi kwara gusoma icyemezo ubwo turashoje